Salam dostlar, barыңарга бүгүн 23 сентябрь 2024 жыл күмүштөр тартып көргөзөбүз. Мына Токтокандын күмүштөрүнө келдик. Кандайсың Токтокан? Жакшы Жакшысыңбы? Иштериң болуп атабы? Жаңылыктар барбы? Мына келдикелер, мыналар. Келдике. Келдикелер бар. Канча ушулар? Булар 2,5-3 миңдиктер бар. Мына да келдике. Мына жарым келдикелер. Бизден чыгат да? Биздин зергерлер Кыргызстан жасайт экен. бар. Комплект канчада? Комплекттер 3 миңдер. Мына шөйкө шакеттер. 3 миңден де. Мына маркачтер бар 2,5-3 миңден. Маркажит 2,5-3,5 миң. Мыналар дагы, мынау. Полный бар. Нефриттер канча ошо нефрит? 3 миңдер ушулар. Шөйкө шакет клонор бар. Мына эме бар. Сафир бар. Сафира? Сафир. Комплекттер бар. Гранаттар бар. Полный. Ушулар канча мына сафир? 2,5 миңден ушулар. Полный. Гранаттарчы? Гранаттар 2,5. Кайсылар экен? 2,5 миң. Комплект. Сердолет. Сердолеттер канча? 2,5 булады. Бирюза бар. Самоцвет бар. Самоцвет, бирюза. Комплекти канча? 2,5 булат. Полный. 2,5. Турчтуктан мынадан сдача берчи. Доставка менен жөнөтөбүз. Доставка мененби? Ушулардын баасы канча мынау? Бар 3 миңден. 3 миң. 3 миң дейт. А жемчугдар? Жемчугдар 2,5 миңден мыналар. Мыналар да 2,5 миңден. Мына 3 миң. Бар 2,5 маркачтер. Горный хрустальдар барбы? Горный кристаллдар мына бар. Мына бар. Ушулар Мына бар. канча экен баасы? Булар да 2,5 миңден. 2,5 миң дейт. 2,5. Самоцветти канча дедиң эле? Ал да 2,5. 2,5. Янтарчы? Янтар, бул алтын коюлгандар. Булар полный 2,5 миңден. Позолоченный нелер экен. Мына индийский 3 миңден. Индийский комплекттер бардыгы 3 миңден экен. Көрүңүздөр. А кошачий глазчы? Ал да 3 миң. Полный. 3 миң. Мына бронзовый күмүш 2,5-3 миңден. Бронзалар ба? Бронзовый күмүштөр 2,5. 3 миң сом экен. Турецкий мыналары? Канча уш комплекттер? Булар 2 миң 1,8. 2 миң. Күмүштөр бар. Биз билебиз күмүштү эмне болду? Келдике. Кулондор канча? Кулону менен шөкөсү бар 4 миң сепчикасы бар. Мындай күмүш шакеттер аялдар үчүн. Канча эле? Мына 1,5 миң. 1,5 миң. Мынакей шакеттерди азыр сатчу колуна тагып көргөзөт. Канча? Мына 1,5 миң сом. Буларчы мына. Алар ошо 1000 сомдуктар. 1000 сомдуктар, э? Колума тагып көргөзүп койсом. Кандай красивый шакеттер, э? Канча сом булар? Мына 1000 сом, мына 1,5 миң. Ушулардан дагы болобу? Барбы? Болот, да, келет. Дагы 1000 сом 1,5 дейт. Билесиз, Мына ушул пуговицага окшогон мындай формасы ошондо кирсе. кайсынысы? Ушулар деле 1000, э? 1000? О, миң. Канча ушул? 1000 сом. Жакшы.
индийский 2200 1200 deyipti. Söközçü var. çok sökülüyorlar yani var. Buna bilirler. Buna bilirler. Buna emesminin bunalar emmeden 3.000'den Aha. bunalar 3.000'den bunalar son 3.000-4.000'den bunalar var 5.000'den emesi gözleri var. 5000'den mi? Ata yaşlı gözü serdali nefret gözleri var 6.000 altın oyulganlar var mı? 5.000'den 3.000'den Sonraki krasiv. Akaklar var. Akaklar var. 5.000'den bunalar 1.000'den bu boncuklar 1.000'den bunalar Naturalny yantar da var var. Natural bunalar var. Şu kança? 1.000'den Bir jarım. Akaktar da bir jarım da. yok 5.000'den bunalar. 5000. Yan çıkan 5.000'den. Aha. Bunalar tonla 1.000'den. Bir jarım. Koltara döşecek. Bunlar var 30 millik. Kız var. İlgiyerik yakın. İlgirki akakları 30 bin. Sonraki ne? Natural makak. Bunalar zemçik çok da o 3.000. 3000'den mi? Ama 7.000'den var. Bunalar var 1.000'den. Meyda kaklar. Mayda. Aha. Bir jarım naturalny жемчуг. Речной. Şu mağaza salgılarda götürücü. Nasıl 3.000 bunlar. Bunlar var 7.000'de. Çetik. Çetinin 3,5'nin. Çıkalar. Bunalar 1000 somdan 8.000 geçeyim var. Yaxşı. Bunalar 1000 somdan 800'de 1000 somdan var. Son. Bular qancha? Bunalar 2.500. 2,5 mı? Komplektler. 2,5 min. Bular da 2,5 min. 2,5 min. Серебро комплект. 1,5 minden 2,5-3 min so'm bu. Çeyin ekan. Akvamarin qancha? 1000 somdan. Inson ekan akvamarin. Abuchi. Bunu nimede görüp ustada koydum. İyi qancha so'm ekan? 1200. 1200. Mashhuri 5 min so'm ekan. Aldana var. Aqdana qancha? Aldana 5.000'den 7.000'den aldım. Hemen var. Sırdayı. Sirdagi qancha? 2200. Bundan boncuklar var. Yemçükler. Qancha? Yemçükler 1200. 1.000'den var. Yantar var. 1000 somdan. 4,5? Buna 2.5 mi bu? 2,5? 2,5. Bolça. Bunlar var da 2.5'den başta 2.5 3'ten. 2,5-3,5. Mana uşular 3,5 min ekan şu gümüş komplektler. Granat yaşma stavkaları. Zakaz qila turgan bolsoңуздар жөнөтөбүз. AliExpress менен жөнөтөбүз ушул жерден. Жаккан сиздерге жаккан комплекттерди, шакек сөйкөлөрдү. Каналга катталабыз, комментарий жазабыз туугандар.